Da krenem sa pričom. Šta mi se to danas desilo? To je nevjerovatno. Dakle, ujutro, ja kao svako jutro, od ponedjeljka do petka, vozim Huga u vrtić i to je, standardna priča šta radim svako jutro. I prilikom sjedanja u auto, ovo jebeno govno od hlača, momenat, ovo sranje, znači, konkretno, evo ovaj primjer, konkretno, to govno mi upadne u ono gdje se kopčaš, znači gdje se vežeš, dakle kad uđeš u auto gdje se vežeš. I upalo mi je tako na način da ja to ne mogu izvući. Znači ne možeš izvući i doviđenja, znači ne može, pokušavam lagano, neće, pokušavam malo jače da povučem, neće, jednostavno neće. I šta mi se desi? Ja već dođem pred vrtić, znači ja već došao sam, trebam više izaći iz auta, znači ja ne mogu izaći iz auta, znači šta, ja eventualno mogu da skinem hlače i da idem bez hlača, da vodim Huga u vrtić. I ništa, ja to jebi ga, sad ću ja to povuć, pa namuda, pa valjda će da ispadne. I šta se desi? To jebeno sranje pukne i ostane u tom sranju za vezanje. A hvala Bogu, danas svi, da kažemo, novi automobili, a i stari, ima pi, to pišti, kad se ne zavežeš, znači to ne možeš slušat koliko to pišti. Logično, ja to nekako moram izvaditi, znači ja to nekako, ali to se uopće ne vidi, to je ušlo skroz dole duboko, kod valjda onih federa, šta ti ja znam kako izgleda to govno za kopčanje. I sad kao ja došao doma, kad sam ga odvezao, danas je četvrtkom ne idem u džim, i dođem ti ja kući, prvo uđem u kuću, bla bla, i poslije ja kao ode ja to nekako pokušat napraviti. I okej, sjednem ti ja u auto, krenem ja malo rastavljati to jest ne da krenem rastavljati, nego uzeo sam čačkalicu, pokušam malo to nekako vidjeti, da neću možda vidjeti to smeće sa ovog džepa. I nema, pokušavam ja, brate, ja to malo onako nešto čaprkam i vidim ja jednostavno to ne ide i meni nekako padne gledam ja na YouTube-u kako se to skida, kako da to otvorim, bla bla bla, i svi nešto govore od iza, ali ja ne mogu tom iza prići jer je to kako da kažem, uhvaćeno za sic i ne možeš ti to okrenuti, jednostavno jednostavno ne ide. I brate, ja se sjetim se, rekao, idem ja odvrnut sic i kao nekako da ga izokrenem, samo da mogu doći do tog. I ja odvrnem cijeli kompletan sic sa auta, sad nemam to baš najbolje uslikano, ali uglavnom ja ovako to odvrnem, znači ovako odvrnem to do kraja i vidite kako je ovdje podignut sic sa poda, znači podignut je s poda. Ja sam nekako taj sic nagnuo iza, ja se zajebam poslao u ovu obiteljsku grupu što mi imamo, kaže tražim euro negdje ispo, ali sad ću ga naškao. I uglavnom ja sam to nekako pokušao i dalje na sve moguće lijepe divne načine sastavljati i jedva sa mini oštećenjima na toj plastici, vjerojatno ću kupovati neku drugu plastiku da to zamijenim, jer stvarno drugačije, znači pokušao sam milion puta na neki lakši, ljepši način, jednostavno ne ide i uspijem izvući ovo šugavo govno iz ovog za klikanje. I dakle, meni je to bilo upalo ovako kao unutra, upalo mi ovako unutra, to sam ja sad slao video i to se tako zaglavilo. I znači ja sam danas ujutro rastavljao cijeli sic, svašta nešto, ja sam to 2 sata se zajebavao oko toga, sve da bi na kraju samo mogao da uzmem pojas i da kliknem i da radim.